pada kublai pada kedok ya borok papa kami akan disroto hi agak jemong beriu kenang panganan kamla akan shan agak bor berjanga desi kanong kajing bahan angka junga hi tetapi minum soper kata kajing penbet tabangi penbet agak kajing te ngai kublai sisit jadi paro te kini hi kibatmu ban pensniu ya kajing alit tiga jungi in persang debon kiliti ban pensutu pagla yo papa banwo dong kimi dau su ini de kumai panong ba kita ki nongeram jo BPP lani ki nong persang jo BPP ki nong ki baklapor ki ba le ki kam ki ba mitra kimi dau su lagi lagi persang ni banwo dau mo de kapasku thua kalau berkisang berwadau, wajib ini kedara kalau berkisang ni, paling berdasar dara. Isnai ini kedara nama itip bagi kesorkan, ketika berkuman, bagi bermutra, itip bagaimana bersusung kepada nama dia, nak tahu ni isnai ini kedara, kenapa ini pan bonsi bonpor agar dijaga. But isodai rupanan penjara yang kedara nama apa, abang ipek yang kejuan dipakai. Kajiwan jadi papa syakani kejaka kajiwan jadi papa syakani kejaka kalanan kiu manlagasi ni sos nei bahawan uslapuan ke jingshit ensing lasu yang susrok ila fen nampediar susu ini negara te kabjing peniang ini negara kaji kamdai bangin ele tamasang ni dari namta kapit kabiang jongi kiba yakon yang rekam ya bayar rekam tetapi di syajit akan dikerjakan. Tapi kita keru kisah banmi kisah pan wadau pan sih kila pan don kibong di pinggir channel tu arten on lah pan lembam yo buar kata. Jadi akan cingin berjuang ngapa jutok kan dengan lahir kamta mau beri bagi pada. Ngambang dan di Rasmus nei pala dengan dan bunut ki bawan ni bo pasio yang par ka pamtu no se pek udah pada paro uang pek yang Rasmus nei pengasahkan dalam dengan pamtu kita kalau pengasyukuri pada pengasyukuri boleh ngaramlah teman Esi wadi ini dekat dia jangan niru tidak menong aku kenang di sistem beri beliau waktu apa mulai tenre jadi kalau kayak mengikut pan keren keren kata keren ke persang pan sobre ini dari akan nomorem kemudian nomorem jemaah pada jisha pada mengikut tangnya ketahui akan jingin berjingi tahap dia kejadian riu jisha kejadian riu dan bagoi pakai jiperkan bagi ke parti idon lesi panpen kami panpen bi lingba kini kijing di program kijing idon itu kibahong pagani kini tangan tak election ngimdon kam di election bagi negara ni semua upai pak mata upai mat sengi tangna ke jing penduduk tangna ke enrollment tangna ke jingalan kerabian bagi tukre election lagi ni katawan kerti ini bahawa ngipet yang dekat sorkar kepada rendang kepada pengibor sansnem yang kecil persah upai pak sikitai kapur kumpua yang kecil pendaik pun kebahagiaan ikulkom dari kira soy jubor tang apa yang arut kecil menesau jangka Meghalaya baka Assam di kini keju kibriu kibadar dia ketu perkat heran kuman kinum pensngap ladang syukuran jai kan lagi jilang Dahil makasang ni Sheikh yang ketiga Sinja Wana lagi kensting Ray ngamdon kajing artin Pagkumpang ang nganong likhay na ketiga jaka Agajing Sharon Ray nga likhay na ketiga jaka Agajing Jok Kalau kebetulan kam Yengi ipat pa iway Paginoong kibastar Kibasyan Pagkumpang pinasyanya ani Wan ala pagajing alatin kan rumah kajimut kajipakat kajupi nampa jungi kinoelam ngirum syukuri fi ngirum syek kalai fi
wala de kede mungkin ya le magalit sing ba ka ba jot kan no in ya nang bagi laban penolong ya ke jingang do jong ke cai priyo beliau tu di paro boleh